abantwana benkosi enkulu yethu uFilipi kaNazaretha. Inkonzo isabathela simini siphathela umfundisi umyeni wasentongani inkosi Mbusisi. Lezo umntwana osele inyama onezona anakho wonke angazi yobe athi ishenge angikhulume ngemsebenzi yakho ngicela ukukhuleka ngengoma ka-69. Oh, ilizwi lenkosi
mhlawumbe obaba abasalayo bebasekhona ngabe yibo abahlabelele le ngoma. Asazi kwantwana sibasalayo noma sizoyihlabelela le ngoma sithokoza ngabo. Bantwana abayingcwele, ubaba uthele iwayini elimnandi ekuseni. Imvamsa yabaphuzayo utshwala noma nalo iwayini mhlawumbe baye bangadukuzi uma indoda sigcina ngewayini elingasemnandi. Angisho uShembe utonile ngalokho kwenza. Ngizocela kuShembe ukuthi nami angiphe ukuba ngikhulume lokhu engikwaziyo okwavela esweni lakithi. Umlando ala empande angwazi kakhulu kodwa yizwa ukuthi ngelilanga yathi inyanga yesulu ngifisa ukubona lesilwane ukuzayimbo. Basabatha abantu basemhlabeni hayi lesilwane esiphuma sisuka sihambe mina athi sihambe semfuleni ngiyafuna ukusibona. Bayazi uShembe ukuthi uzokhuluma naso isimuso. Kodwa ahamba ezinethemba elinjalo ukuthi sebesibona ukuba uzoyibona kanjani kuwe emini ngoba yibume mina kuwe ebusuku. Bantwana abayingcwele utofika okeleni lolalo umfulo la yaphuma bathi uMadlankunze angaziyo ukuthi ukunze usuhlale inkunza umuntu maphethi isifuna siphakamisa kankunzi. Kuthi ayaphuma le ngoma yeza kubo babaleka abantu. Asala owasesidulini ngoba wayazi ukuthi uzokhuluma ulimi lwasesidulini alikhuluma nelwane. Wakhuluma nayo wadela wayibona wayisetayibuyele lapha ifela banifuli ahabebo abaseka abantu ekade bathe ufuna ukubona ukuzokwenza uManazaretha. Lilanga uShembe ubizwa kwezinye indawo ebesesithi yahamba maseshawa asingakenzi ke lokho sibaleke isishena asishe naye. Ngithe ngizokhuluma ngoShembe wangakithi engamzwa bekhuluma ngayo baba. Mina-ke ukuba uShembe akafikanga emhlabeni abakangikho ngoba uthi ubaba nomama beneshumi leminyaka bangamtholi umntwana. Kwakukhona-ke inkosikazi eyangimasele esidalelwe umfundiso esiwashiya lapha wahambi uyikhaya. Wayibongane nje neminyaka emincane useyabuza kumama ukuthi hawu umphethe kanjani umntwana womfana ngoba wena kade ungabathola abafana namantombazane. Wathi unkosikazi wathi hamba kuShembe uzomnika naye. Ebala umama wayo uShembe. So wathi uShembe linda ungaphuzi iwayini ungaphuzi utshwala. Ingadi efunde umfundisi ibisho njalo. Manazaretha ingadi zethu manje into eqakayo kakhulu uShembe sicela size ngoba yena ungumnqobi wezinto zakho. Sungene isho kwezamantombazane. Mawuthi ahamba ufika intombazane ayizazi noma ngelila ngizohamba yokugana noma yokwenza.
hambi yawo andikuwe yawo yothola into ingane engayazi ukuthi yawa ngansusa uthi-ke uma ulinde ubuze utshwala noma yini engungu ungabasi ukuthi umlilo ngosuku lesabatha ngempela umama wenza njalo walinda babethi abaseka komama umntwana wethu sobizwa ngenjingisha abalimi namanje abantu abadala emasimini bayayazi injingisha lo bheke lona ongavutha noma uphekile hayi injingisha awunabatwana futhi bathi asazi ukuthi ngabuyazi basinike intombi enjani lefana nenjingisha engasazi kodwa ushembe wakukela lo walalela umama wasila utshwala wahlala ekhaya ngosuku lesithathu waya esontweni bangithola wasi banginika igama lokuthi ngingumlindo elinye igama lami ngalithola lapha ekhaya ngoba ulindiwe kufuneka ukutholeka base bathe basekhaya mama umntunguni bekhuluma ngoba kuthiwa umntunguni lo ongasaliyo sebangiqamba igama lokuthi ngingumuntu muntu amagama ami onke aqala ngo-F manje kosumlindo umuntu muntu ngo-Embota baze baba bathathu angazi-ke Manazaretha ukuba ushemba wafika ngamhlabeni mina ngabe nguwe tena manje ngana nami bafika lokho kwafuyela ubaba utabantwana hey insizwa zasenkanyezini ezazithi hey ngokwamyeni ufikile wahaza le nqola enkulu ubibi igcwalise phela nansi hawu lapho ngibe namahloni kodwa ngangithembe ushembe ukuthi nami ushembe wangiletha kubazali bami nami uzobaletha abantwana Dikensenda nangu pipi pambu wako awutwale phela mfokamyeni ngibe namahloni ngoba nami angathi ngiyathanda ukugcwala ubibi kodwa akagcwali ngaye enkosini inkosi ilanga yayisenkanyezi lapha phezulu phansi kwamakhofa afika kathi baba siney'nsuku kaniwe kodwa umakoti wami akatoli wathi uphi wami umbizi ngambiza kathi makoti hamba uthola amanzi athola amanzi makoti wabuyisa ubaba wathandazela ubaba wasethi mfana makoti akanalo kuyaphila uwo ungaphili ophuza uwela amanzi hawu Manazaretha phambi kwakhe pho hey Manazaretha wangekushena ungidingane nini namanje angazi kuze khona nje incane esenelake uthwele kodwa ngiyikhetha mina nkukile shembe uyanginika inengane mangibala ziyi-29 sengabazukulu nabazukulu nalento kuthiwa isikhongolwane nwaba iphuma kulento engalutho ebizwa ngenjingisha ake ngikhuluma ngoshemba esweni lakithi kwakukhona insizwa enye kwangekaphosini enye ngekamhloli ezindili kwangekamhloli kwakunesifo lapha libele sofunyana abantu bakhayiza bonke bakhala bonke
baseba enkosini babebonile ushembe emsebenzi wakhe bathi baba kunomuntu kaNkulunkulu lesi inceke kaNkulunkulu ngawukeda lolu hlupho oluphakathi kwezwe lakho wasithi hayi ake niyilande mayilanda le nkosi yafike yacela indawo ezweni lakwalibele mayitholile indawo kaNazaretha emnikeza uShem ezomnikeza uShem uthi nayi indawo unikani ithi inkosi baba mkhulu hayi ngifunde ngifuna ukuya phakathi angene ehlathini kuthi ngethu ngaphakathi masefike elithulini lomuntu owabikezela uNazaretha okuthiwa umfazi athi ngifuna umzi wami wakhe la phezu kwethu umkhombi phezu kwethu uthole ndoda engumfazi yayiphatha isihlangu segatsha lomuthi nesiphili neshoba eliyisihlahla somuthi aye edengeni lapho kulusa khona wafana athi khona umuntu ozofika abantu abami uyamugida kanje egida lo muntu enza kanje kodwa lo muntu wagcina sefile sithi inkosi yesizwa kena nokufihla phakathi lapha ehlathini ukuze abantu bese bangagangi ngayo uke uhamba nenkosi yakwamdluli uyaphakathi lapha okunethula khona likafazi hayi Nazaretha uNkulunkulu nje mayifika ukuthi nangu lapho ufuna ube khona umsa useya enkosini ithi inkosi yakwamdluli ngicela ungiqedele naso isifo abantu bahayile sela wasithanda lenkosi saphela wasekhipha inkomo athi nayi inkomo ewunikani asithi-ke kulungile zokuya nguwe ndaba ezithi mayibuya inkomo sivukile enkosini asayikhiphi le ayemkhombeyo ithi ubaba omkhulu uthi chaba ndayethu akusiyona yami le nkomo wangangikhomba khona wangikhombela wayilanda ngoba sokuba isibanje inkosi abantu basesuleni wayilanda wase inkosi akayithathe zombili nale amkhomba namanye wenze ifutha washithi inkomo zakhe uNazaretha incane ufike kanjani selakithi umqalela wathi ngelolu suku akuningi kakhulu angiphangi kakhulu encwadini kodwa bayafunda abantu nangiyalale ngathi ngelinye isuka enkosini yakwamdluli enkosini yakwagumede lapho kwagana khona u-anti uNazaretha osala lamakhosi akho wathi ehambe endleleni azowela umfula kwakhona umfula okuthiwa isibhikayo lapha esifanyayo mayizowela isifanyayo iyakhuluma inkomo efakwe umkhala noma intambo lothi lapha emakhaleni ithi ngisile nkosi ngikhululwe ibosha ngihamba kabuhlungu manginyathelela intambo ngiyathunga useyathi baba gijimani nekunanga umfana wami wakababika lo mfana kwakuthiwa umdidegoli igama lakhe asenale ankomo kimi le nkomo sikhulumile kimi iyahluka njengana ngale ntambo efaka emazinyeni kuwo efaka emakhaleni kuwe weza naye wathi lo mfana mayithuba bakathumule le ntambo wathi ngeke siseke baba le nkomo yolaka kakhulu yona nto esiyithobisa ngayo le ntambo wathi ngeke saphinde lihluphe ikhumule esukushomeni
wayikhumula babesenga ibele ingasahluphi inkomo. Anazaretha ishilo ngathi indoda ethungela utshwala okumnandi ekuqaleni masithungela okungemnandi kuyakuhluphe bakhala abaphuzi botshwala kodwa ngiyethemba ngeke kube njalo ngoba nami ngikhuluma emakuswayo. Nazaretha ingcele ithi enye inkosikazi engumasele igana kwamkhabela mayiyotheza inkuni makoti uvuka inyoka manazaretha siyamemeza ushembe yabaleka inkosikazi yabhekane nenyoka abhekane yahamba yayotheza kwelinye ihlathi yabuya yazobeka inkuni ekhaya kwafika isikhathi sokulala. Mayilele ebusuku inkosikazi engwatele ithi inyoka hawu wazongibulala ngenzanga nto bengibaleka sokubize uNkulunkulu ngafa. Siyavuka iyakhuluma kumamezala ukuthi ngibhubhele imfuko bavuka baya khona lapha kugeza khona bayifuka Nazaretha inyoka ifile ngegama alibizile likashela. Sethu simangade Nazaretha ingcele sendele into eningi isinganawo amandla okuyibonga singanawo amandla okuzibonga ngoba singabantu basemhlabeni. Ithi enye indoda ngangisemayini phasi emgodini ithi ngathi mangisemayini wadilika umgodi afika ahlala phezu kwey'nyawo zami amadola ami akhathala ukuthi loyinyakazisakala uthi babengekho bangangisiza uthi babehluleka ukuthi bodgeza kandanela into ngoba bothi uma bedubula ilimaze mina. Uthi kodwa kwaqhamuka uNkulunkulu wabamkhulu uthi wafika likhomba ngomunwe lelitshe laseliyafa lahlekula bafika abasizi bakhe bamsize itshe sefile. Uthi uNazaretha yahlala le ndoda esibhedlela isikhathi eside base bathi silokunquma ngoba usithi usungwashe imali eningi ngapha. Afika ushembe suku izosikwa ngokusasa
asuka kuma ngumune emlezakhe lebulile uthi wayibona intambo yegazi igijima yonke indawo. Mayifika kusasa udokotela uthi ngizomnquma nomhlaba uthi ngeke ngiyaphila nginquma uthi awunyakazi umlenze nyakazi izindoda umlenze wanyakazi ayabusanuno ngobe isizoshenga okhombe wafaka intambo yakho ngokuphelele. Aneza lithi ngibikile ngifika lapho uthi yephuka amadolo amasaphuma ilaba zizulima ngikethele inkosi umsizi la. Amen. Siyabonga amazwi amnandi esaphiwa umfundisi wenkosi inkosi izinkosisi. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama227. 227. So cela umvangeli ukhumalo wakhona lapha ekhaya sifana nesibelelo inkosi imbusisi.